Igama lami uKhali Lihle Nyawuza. Ngihlala eWinnie Mandela Zone 4. The reason why ngibhalele ikhumbule ekhaya ukuthi ngicela ukuthi bangisize ngithole ubabami. Igama lakababami u-Evans Mogale. Since I was born angikaze ngimbone, but umama ungitshela ukuthi ubabami bekasebenza eMidrand eBMW. It was around 90s. Bebasebenza bonke eBM. Then shifter wayosebenza eKayalam eMidrand. Then umama find out ukuthi unami, wamtshela ubabami ukuthi sengikhona. Ubabami uyeweza for leso sikhathi leso ngisasemncane. Then after lapho umama uthi azange aphinde ambone. The reason why ukuthi ngimfune ubabami uEvans, umntwana ohlala agula sukela ebuncaneni bami. So mengihamba ngiya ebantwini emasontweni bangitshela ukuthi mele ngihambe ngekhabo babami, ngiyonyathela khabo babami. Isimo engihleli kuso asimnandanga. So nginalento leyo ukuthi sengize ngiba umuntu oneenga empilweni yami ngaleyo nto leyo, ngoba angazi ukuthi izono engizifelayo ukusho ukuthi ngifela izono zakababami, ngoba from my childhood i-treatment endlini azange ibe imnandi. Ngikhula ngaphansi kwesimo esinzima ngoba kumanje ngicabanga ukuphuma ekhaya ngiyofuna indawo yami. There was a time ugogombeka ahlala ePitori. Mina wangishiya, lo muntu angishiya naye stepfather, and the way bekangitreata ngakhona bekangitreati kahle ngoba bekubaba wasemaputo, bekangiphathi kahle. Ngihamba ngesikolweni uzosuka ekseni ngingadla. I have to ukuthi ngicela ukudla ebantwaneni abanye besikolo. Umembe angifundisa bekayibona inkinga yami. Bekathi makadla aze angishiyele iplate esikolweni. Bese ngitshela ukuthi maybe if I go out ngizothola usizo ngaphandle, ngizothola abantu abazongithanda, abazongamukela phandle. Ngicine at the age of 16 ngingaphuma la eJardini ngayohlala nabangani. Mangibuya la ekhaya mama bekangixosha vele, angitshela ukuthi asangifuna eJardini. Ngaze ngathola umntwana at the age of 18 years. Ekhaya si4, omunye nomunye unobabakhe. I'm the only one ongazazi ukuthi kubo kuphi. Nami ngiyadinga ukumazi ubabami. Ayikho into futhi engizomfuna yona, bengicela nje ukuthi aziveze, because umama uqale ukungitshela mangistaka ku grade 9 ukuthi ubabami ubani, ngoba sekabona ukuthi nakhona impilo ayikho right. Wangitshela nokuthi khabo bami vele bayangifuna, but akazi ukuthi aqalephi ngoba ubabami bathi ubuya from eTzanini. So akazi ukuthi kuphi neTzanini. So ngiyacabanga ukuthi mangithola ubabami uzongisiza izinto zami zizovuleka. Mina manje sengikhulile, nginabantwana, abantwana bami bayi2. Angifuni ukuthi bakhule ngaphansi kwalesimo engikhule kuso mina. Abantwana bami ngiyenza sure ukuthi mele bakhe ama relationship nabo bababo. Ngoba ngiyenzela ukuthi noma sengingasekho bazi ukuthi ubaba bekubani. Ngifuna ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi babuyaphi la babuya khona. Mangabe khona omaziyo uEvans Mogale eTzanini, bengicela ukuthi bangisize, noma abantu basendaweni bengicela ukuthi nawe Evans Mogale mangabe ubhekile manje ikhumbule ekhaya, ngicela ukuthi uziveze. Yimi umntanakho uKhali Lihle Nyawuza owamthola kuPatience Nyawuza, noma abomndeni bengicela ukuthi niziveze, nabangani bakhe mangabe khona omaziyo bengicela ukuthi nithintane nekhumbule ekhaya.